KSU. KSU. Ada message pada lomba assembly pada tu bendera pada keren ini dah. Ini loh nih stick baik. Kita pernah bikin suara ni. Ini siapa? Tetap kita tahu itu. Keren macam ni. So kita akan cuba buat dengan teman. Cek. Dan ke jing pentip ba vaksin nak liang jong ka sarkar adin ke jing wan padi gum kadak na liang juga seng ta kasi ini pentip saboro ki dikot ba ka sarkar sibit sawaji kan khot yakran ya kaseng bat ngin lej bintang kawai ke jemut ngasukar pat ki dikot tongilong biasa kat penang yakran sibit po sekretariat do ngej ba ki dikot kan ya ba po kabar sekretariat bat kai bami nak taji keren nak liang jungi gum kinulam sebenarnya pentip sikit khot baro bat ya ka rada kai bami entah ke bawah bom hondu nak liang kaseng ni sesong ni seperkat lagoi bat kilat di senjam nang ni sekmat ngasukan tu tang tai dekot begin long ke biasa and up ai ke waga bakarai bami sibet keren bersarkar ngan seperkat kai bami nak taga jungi keren sibet por sabaji boleh sebut ya pemerintah apa ni pinjangnya song ni punya perang ni ngin up sipor arpor ngin sa pet kalong keman kuno Di para rekod biang kami kata. Biang. Tambah kawai skopi ba ya kan kaan ngila ada pulir kan kendon iwe piwe ba ngila I kendon ki bakta mat yong bahaya ka jinglong trai ke jingi kendon ko siap ba nginyai persya ba kita kendon lada ngile cibet sekretariat ba kuat ipi ki korup pinya don lang balade ka biang ke jingi keren kan biang lada kam biang kemengi habat pen krek biang pada segi we pat kilat jingi ki dia menjor KSU kena balik. KSU kena balik. KSU kena balik. Front.